leyi i nhlengeletano ya Mabindzu ni mfumo yo ringeta ku tani switshunxo swo pfuna ku seketela ikhonomi. Kwalomu ka dzana wa van'wamabindzu va nghenele nhlengeletano dyondzo leyi ya masiku mambirhi. Loko ku pfuriwa palamende ya exifundzeninkulu KwaZulu-Natal ku tivisiwe leswaku ku tlherisela ikhonomi ematshan'wini ni ku tumbuluxa mitirho swi rhangisiwa emahlweni. Nhlayo lava nga tirhiki yi ehansi eKwaZulu-Natal loko ku nga si sungula corona. Van'wamabindzu va pfumela leswaku ku timiwa ka gezi swi ni ku onha eka ku kula ka ikhonomi. We are going to attract more investment in this country and especially this province. We got to make sure it is very, very conducive to business. And the power is a big problem. Mfumo wu tiyisise eka vavekisi leswaku KwaZulu-Natal ka ha ri ndhawu ya kahle yo vekisa. We have gone a long way to stabilize the province, but also to improve the security system. But more than that, we are working also with the private sector to consolidate all security agencies. Lembe leri nga hundza nkwama wo pfuna matiko IMF wu langutele leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi kula hi 1.9 wa tiphesenti hi 2022. Kambe vativi va bindzu lava nga nghenela nhlengeletano dyondzo leyi Vari va lava ikhonomi ya tiko yi kula hi kwalomu ka 5 wa tiphesenti ku tisa ku cinca eka vutomi bya vanhu.